servus servorum Dei. Venerabili fratri, Gervasio Pacimiumbusa, Actenus Episcopum Gosiensi, electo Archiepiscopo Metropolite Bujumburaensi, salutem et apostolicam benedictionem. Optantibus nobis, beati Petri successori, apte providere metropolitane sedi Bujumburaensi, vacanti post renunciationem, venerabilis fratris Evaristi in Goyagoye, audita congregazione Progentium Evangelizzazione, tu, venerabilis frater, comprobatis dotibus ornatus, rerunque pastoralium peritus, videris dignus, quem ad illam regendam destinemus. Summa igitur apostolica nostra potestate, te, diocesis Gosiensis vinculo solutum, Archiepiscopum Metropolitam Bujumburaensem nominamus, cunctis cum iuribus et obligationibus. Mandamus, ut eritere, in notitiam veniant cleri populique eiusdem sedis. Quos hortamur, ut te letia cipiant, tecunque conjuncti maneant. Pro te, denique, venerabilis frater, intercedente Domina nostra pauperum, lectissima Paracliti Spiritus possimus dona. Quibus adiutus, fideles tibi creditos, ita valias pascere, ut quod ore predicas, operibus, ac maxime, testimonio tuae vitae, valias confirmare. Pax quoque, ac lux Christi, sint iugiter tecum, et cum ista carissima ecclesiali communitate, in dilecta Burundia. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, die 24, mensi marsi, anno Domini, bis millesimo 12, pontificatus nostri sexto. Franciscus, Papa.